برز مظلوم عبدي من خيراتن سباس جبو في درفتا وقدامه وجه خيرات جدا. سرسران سرچاوا بله هناتن منیشی hemen به منیه دست پی بکن هم به سر کیش ارکاتن منیه براستی çünkü ما fotoğrafı kemin dit Ali ki de Amerika olmuştu bu Ali Köyci hayata ve be veziri karider ve Suriye ve Bevra olmuştu bun ve de tam mesajı ve çibu fotoğraf çin nişanı medde. أنا يعني نورمال سر أركخا أخذ يكونن بيتناس كنا سر بأساسياتنا يعني سر بقصده هم هاتن لبري هيئة حكومة سوريا أوجي البيت ركيبه وجبر كنا أنا بعد ما اتفاقك هي وأنا مسر بيكاني واتفاقي هم كاردكن ما يجي يكون جودتكم أم بيكوا إن كاردكن يعني سرنا بسوريا جامد كاردكن يعني رايداري حكومة سوريا وانا جي يعني وصا جودت ما جي وصا جودت بربيجي هناك جبني وصا جرينج ما بيكوا وكي هاتي كسوري هم هدرا دا شكرن واما يعني هناك جبين سرنا بي قصدا ما شيدكن هناك جبين جم سرنا بي وكي هاتي كي هبشي سوري تشكر دیمنه دیسه بوا برز شابانی درکت براستی دیمنه کی وسا من فهم ندکر کو بری حیا مهکی نابر ودا ناکوکی کی مزن هبو تکلی و چه ون هبو نعم قانون وين بيجين يعني مجبور لهبكن مجبور اتفاق ركبتين شيء اتفاقك كما شكري مجبور تكبي براتيكا واجب برجمون دي قال سوريا واجب برجمون دي قال كردة تقريبا وأبا از باردكم يعني رايداري دولة تيجي يعني حكومة سوريا أو نجي بقناعتنا أمجي بقناعتنا جبوه ل يعني جبليكو أم بيك بكار بكن واتفاقا كنا يشتني كتير براتيكي هيك كدين بشيء منينا هل بتن يعني ما هيك بريبة تشينا باش شيبون يريشي يكون ما حق نكري شيبون يكون ما كون من بشيء بقرن شيبون وهلبتن أبا الناس سبب تعرفي دي تربو أبانا تين الزاني لبلد أنجام ده يعني داون كرني بشري نشتكي باش بون ممكن البيشي بسكري كده ماستر بكرة نجبر ويجي هم أنجام برخدان جليمة لحميد دبران ودفعل ده بيجمز برخدان جليمة تيبت لأوروبا سلاف بكون بركوراستي باندري كفاي مثلا سر وجابا لسر كاريكام تكين هبون هم جيل سر أساسي يعني آلي كارين هيزن يكب دوسيا سوريا على قدر السريدة أمريكا فرنسا بروان وبرخدانا كنا هيزا ماكري بأنجام داقر بس تكات الشكر اتفاق كات الشكر وأنا أم دوي بواجه بيكانينا ويدانا وسر أساسي أم كتن مرحلة كنو وأنا جي تابري وديتي أم جي إفادة مرحلة بله مادام ممكن مثلا سوريا نافعي اتفاق چبو نه اتفاق چه وقت نمیشه روشا داوی لسوریه تایبتی لروجاوا چه وای نه اتفاق قاطی چکرن بیستو نهی مهی یکی بله همجوری بسال بیجا بالکو بلی وجه اتفاق قاطی چکرن لبلی اتفاق بیست نهی مهی یکی او يعني شکلی و دایبو نه او براتيكي بيجي كده ما بيواجه دس بيكريه وأسبورت كم دمشي هناك بسكري كان يعني أصلاً كي أنا وهرش قصني كي بقراني دمشي اللي بلد دمشي هاري مهم جبونا ما هاري يعني جرينجيت نيكي أقر بس بقول نرجع نها أبا هي يعني نها ديجر كوبات فاقي هاتي مذكرن أقر بس تك هي أم تقاصد أقر بس ما عنده بكن بسكري كم ما يجي وانا جي بري ديالوجي شارع سر بكن لبلا جالك أو هنا هين جالك يعني أمكان بالتحديات هنا بسكريك هنا بيبقى جالك أم شارع سر بكن أبجي تبي واطي كوهين روش يعني ممكن خراج نشرتك إلا بربا شارع سريك هرم يعني أو جالك تكشينك بوفي جالك دندري بتكشيني دجي رولا حكسي هي لسه يعني لسه جالي ما جالك برخدان خدهم بكي هم سر عرضه كاري خدك جبوك أم بجن أنجامك هم تكرم بيجن لجوري بره بيش كتن هنا ودفا جبيني كنا لمين خيشون فرصة شبوك أم كانوا بشكل كبير فرق يعني برفسير دولة السويد رجي هم بيك وصار
هفتنا شيء بكن سر وابسكري كي براتيك سر بسكنا هنا كي رنجي كي لهواتنا كاتا شيكلن لبالي هم بندي كون سر عرده واسنا فيكن بله و هنات Münih'e sen Münih'e de pırsın burası hevdetinin gerek green bu hem birader Amerika hem Fransa hem senatörün Amerika'yı hem Arabın devletin Araban Suudi Arabistan minak hun kanan nek navarok avan hevdetine bimera parve bikin u khanje bana ve bikira ve biçapenle parve nekle ve bikira hevdetin çekir. شخصت يكم تشابا منيركم ناتو باربكرن تعرف دينا خاص برا باربكرن بربيجي يعني أنا نذكر يعني سري خون يعني وانا بين زمان راسا ما قال لك يعني هبتنين إيكو نكت تشابا منيجما يعني شيء هيك شيء تشابا منيجا دركتن نابرو كي با جبران حميشكي أساسي أو بكو يعني السوري استقرار ولا شيء كرن سوري جنيفا ورا أباكرن ودهندري بدأجي بسكريكا كرت ورا شارع سيركرن خصيتي كله كرت ورا باراستن وانتجراسيونا روشا كونهال بكر رجات السوري بتيبتش الرجاوي كردستان كو بركتي ورده وسري دجي قصده يعني إذا سوريا ديمقراطيك شو كبا ورا تشيكرن دهندري دولة السورية ده بقارن سربي يعني هذا السكندن حمل طرفيكم مديتن سري داي أمريكا وطرف ديتر حميان سربي تكاز ذكرنكو أو أنا ببي اتفاقية يعني اتفاق مستناي ما يكين وجانجي داخل يكرنكو بشوبينا وبشكري هبي ويجبوه يعني بكن دساجي ماجد حميجي فينا داجي ما يعني أتقارن بيجن ما نيرني خاين الزمان بسكريكي هنا جمع هنا الزمان ومش حمي طرف وجه خاصن كأونا جرا جرانتور بن بشوف بين بشكري بكن يعني نتاني بشكري بكن جرا يعني جرانتور بن ده بشوف بين ده مجرده جبكو سركبه أنت قارن بيجن دفا مجران ده بس يعني نزكونه كي أريني حركسيها. Peki encam tabiatin mücadele garantörü çünkü çen carabe via hani zaman az bağırım ev ihtiyacı jibo rojava hiye encam meki derketiye holi sözeki hatiye dain natiye dain ji tarafı van devletin bu garantörü kasti. نا بدفكي حركسي قلت إن يعني أما بشوفينا يعني أما بشوفينا ما بين كتشوا يعني بيكتي لبراتيك تا أنت كانوا سبيجين يعني تيبت يعني دولتين السركة مثلا جوكي أمريكا يعني دواجبينكم ما ب يعني وزير الدربة أمريكا رتشيكري وبنا هبش تيبت سلام جرام ساكنين ويقدر ما أني زمان ويجي قلت أبا يعني سياسة الدولة ما رسمية أولوياتها سروق ترامب كاتفاق بيكوري زمان خدا بيكوري استقرار وري شكل جاري كدين شر بفشون الواهرة بي درنا كبي وسروق ترامب خجي يعني مش وزيتي كي ويرو قابكو هيرو ما يعني جاري كدين المساجك يعني بريا سفيري يعني بيجن نونري سروق ترامب شبو سوري إجمالا شيء رسمي هذا وطن نبرك ويجي نجبو يعني ترامب هاتي بقوا ساندن يعني هاتي نقل كرن وأوجي دوخي يكرم كوي يعني بشوبينه يعني أرين ديتي أو نبرك وجبنا أرين ديتي أو يستكاز كي كسر أساسي كوبا اتفاقا ده براتيك ده بيكوري وبشكل خرج بيدا يخوي بله civinin Münih'e plastik gaveki mazın bu jibo hem rojava hem radarın rojava hem sistem rojava ev hevdetine ve kuvveli dere çekiriye jibo peşe rojava çirolek bilezin. نا أفا مرحلة كمية جبنا رجبان كارن بيجن يعني جاري يكم ده أصلا ريفابريا رجبا ده تيبت ريفابريا خلنا شكرين يعني بس قبل كرنا بيتي شكرين دي سهم كارن بيجن يعني حمي كسيكو دوسيا رجبا دوسيا سوريا على قدر يعني تكيل خي فرمين دانا شكرين أفا تشتي كمية مرحلة كمية أم باورن وبندر خالص سر يعني بيش رجبا بيجتي هبه جبركو حميد طرفكو ماديتن يعني تكاسكرن كوي يعني بشكري بواجوية آگر بسته
پیواژی جنوا آواکرنا سوری و دناو ودا جی یعنی تبربونین سازین ایکو بکرو روزات سوری هبون تیبتی سازین خو ای لشکری ای ابلکاری ای اداری و گوتن ام يعني ويجي بشكلي ويجي دكن وحال كسيجي كجبر يعني اب ام كانن بيجن شي وزي كهبش خبطك بيها المشاندن او جو سجون جودتن جبر بيكي از كانن بيجن و يعني دم بيشي مدا ب يعني بندري خوي اريني و هبه بله و بحثا هن هپینی ودا و بحثا سازین خسیری کرن انتگره بونا وانجی و نمنکتا بخواه علی لشکری داشت انتگره بونا وی چاپ میدا درکت و رویترس ده نوشکی هیچ درکت تایبتیش بو امریکا Amerika hiç duhazır lüvederi sanki mafya kurda usat tebutun. Bir yaki federasyonu yani bir yaki nu duhazır lüvederi mafya kurda göre garanti kirin. Eve peşniyara ve taybetti Ali Rojava. Jibo çareser buna bir prskreki. Navkayı Suriye'de. Hun modeleki çava peşvazit peşniyardikin. Hunje hükümeta Şam'ı tam olarak tutuyorlar. نه که به شوازی که ده زلال ام بیجن نه در حق ادرسی دا عنوان دا بسکری که yani جانا کم شکل ناف دکن شکل خازن پرتک تینه شکرن طرف حکومت شامه دورت سوریه دیجیت سکنه پیشکلی که وکی تی خواستن یعنی هیزن دروان نکردن بسکری که رنگی هی لیبله işte bu menhayı heri esası. Yıkamt khazın gelime zanıbe. Ama yani mafi mena. Mafi gelime. Kussiyata yani herimi kurdine. Al bu mena gerekmeyme. Ve az bağırım kudva ittifaka üstüne ma hiye keda tişekrin durdan agavatın abitin. Öyle. Beli nevle asli ku işte amt khazın gelimet khazın. Lebere ku şert mercin hada işte ku heri mümkün ebu ve henek مجالان دجی یعنی خصوصیتی کردی تیدا تیب پارستن اما دم دجی دستکفتیم کات نچیکرینجی تیدا اوک یعنی تیدا یعنی پارستن کیوی هیه نه bu مشتی مهم اوه هریم کردی کو تیدا yani hali idari da yani kanun khokh khore babın rayadari ve derkiş tarafi geldi varım beri kirin jiddar vada avak çiğnebe desvardan andır çiğnebe dahil leşkeri da yani zarukin vi geldi İko em bejin hat prani khadna yepege tane Bile. bin siwana qasede ku kar dikin avana derime khoda bimin herime khabu parizinin berpsiyarti askeri leşkeri du herime do bikin evlakari hander ve harimana biri yani sazin mi evlakari bari kulur hem biri wana var maşandı radari wan je khalki mantıqi ben yani bu kurtayı yani dali idari da dali leşkeri da dali evlakari da خصوصیتی که حریم هبه ولی پارستن از بارن ولی دم اگه بابتنه اگر با اینی رکفتنا اقام بحث دکن یعنی پراتیک دپیک ولی و گلک انجام خوی او هبن یعنی ارینی هبن تجربه که می یعنی جت هزار و دانزه و برباهیه یعنی شی وزی که ببری ما بره ببر شورش نوزده و تیمه حتی رجا ایرو گلک دستکفتی مهنه Elbette bana kari tavayı deskaftiye bu Paris'in sikot nedir? Lebede işte henek deskaftiye esası hemen. Dibet fakir de mahul takam bu Paris'in az bartım hatta yani kadar ki pek hatına yani sazin çande sazin zaman abicim kültüre kurdu Paris'in maslama kurdu. Paris'in elbette gerek var Paris'ten. پیوجه که می خواندنی هبو یه زارو کنی قصال و با درک وره فرمی کنن بردن قابطنا آبیتن yani bir hali davet karan bejin de henek mücadele katna parasın hene lehelbet yani mücadele evci hene yani mücadele kan bejin nikaş hene mücadele ko em bejin yani garam rasti bejin ma wanda kiriji hene yani evci hene le begişti em bard ki yani çti kunha serhati lafkirin pek vare yani bence heki kujbu kamkanı ben takuşine devam bakın liser abay ki daha khurtır yani le bakın hati çekirin yani az khoya vaki gavaki erini de benim servi asası amkanı takuşine kadar khurtır
devam bikin û destkeftê xwe yani ilk me wenda kirî ji wana caredîn vegerînin. Tu da kanibin yani gavekî daha mestir demê pêş de bavêjin. Bile. Taybetî ra giştiya Kurda da baweriya yani tenecrübe Rojava hem Rojava'ydı hem Bakur'da hem Başur'da radaren Şam'da baweri zede tuniye. Çünkü ne tek parçanın yani emin dışında o kadar hani kehezenin kanın bejin xeteri bervi havayı ser Rojava'yı berdavama yana. Ne akid berdawam. بله. Bu ecib min destpêka xeftena xwe de got. Yani hatta nîku ba ittifaqê sedîset pêk nete. Hatta em destkeftê xwe tam yani bisûker nekin. Çikû nek mijarê niqaşê jî hîn berme de hene gerek yani werin zelal kirin. Yani her westê gelê me gerek were dewam kirin. Gelê me nerhed be. Piştgirî ji bo Rojava. Yani pîvîst e bi girêngî dewam bike. Em ticaran ser esasî bawerî em ew nakin kar nakin. Me dît yani. İttifaqekî dehî ittifaqa dehî azarê me yani çêkiribû. Encamê şer derket. Yani ew yani niha jî mimkün e tiştekî swarê kirin. Yani em ticara nabêjin qediya me ager bestekirî û piştgirî hew temamen. Yani ew nênin. Xeterî bîtir e. Lêbelê ez xwazim dikarim bêbêjim. Eger em werî berê muqarene bikin yani qiyas bikin. Nam rewşekî daha baştir dane werî berê. Yani mesele taybet mijarên Herêmê Kurdî da, parastinê Herêmê Kurdî da hesasiyeteke civaka navnetewî bîtir hene. Yani ne tenê hesasiyeta gelê Kurd. Yani her çar parçê Kurdistanê heye. Civaka navnetewî jî. Yani gelê Kurd destê xwe zehfin. Hene. Ez serê behsa dewleta nakim yani. Giştî yani sazî civaka sivîlin, gelin. Elbette ser dewletê xwe jî bandor dikin. Hesasiyetek heye. Ez bar dikim dewleta Sûriyê jî. Ew jî wê yani berî kuştekî nah bikin yani bêjin ittifaqekî bir rengî yani kabiştî zararê bide vê ittifaqê tiştekî bikin wê werî berê bîtir. Yani bifikirin. Gavê xwe da bîtir bi yani ew bi hesas dikkatinekî bavêjin. Çikû nav giştine rewşekî ew e. Rewşekî ku êdî yani gerek yani şer were kirin yani gerek em pêk bînin. Yani gavê pêk bînin. Madem nama ittifaq kirî ku em gavê pratik bavêjî kine gav nema avêtine dimeşin. Em gerek dewam bikin. Xeterî heye lê belê ev gerek nebe sebeb ku ji bo ku em tikar nekin tenê em bêjin me xweşera hazir bikin. Na em ê vê ittifaqê jî bimeşîne heta nî derê ku em karin bidin meşandin. Lê ez karim vê jî bêjim anha yani derfetên ku serkeftinê ku em vê ittifaqê bêcih bînin her demekê daha bîtir ya jî daha bîtir e daha xurtir. Ben ez vezede naxwazim wesnim pirsamla bila dawî be. Peki cîranê we yani cîranê we dibêjim cîranên Sûriyê, mîna Iraq, mîna Arabistan Sûdî, mîna dewleta Tirkiye, mîna Ürdün, nêzîkbûna wan vî peymana we yan jî vî ittifaqa we bîsûne mahiyeka min bîsûne hiçle çawa be yan çawa bû. Ew vî proseya Sûriye'de çi rol dileysin? Hinek ez barim bersiva jinek dirêj be. Na tevayî devletê ku te ku te behs kirin, ku hênî ve dosya Sûriye alaqedar dikin, cîranê me. Na pişewazekî fermî her kesî piştgiriya xwe daxuya kirin. Her kesî yani kes dijî dernekin. Ez karim bêjim yani cara yekem e wisa ittifaqek tê çêkirî kes dijî dernakeve. Kîme dibînî yani kî em kêra daxibin dibên em piş were û gerek em piştgirî bikin ji bo ku pêk werin. Wî herî de piştgirêk nîne yani ew ekê yani piştgirêk jê re heye. Lê belê meselet ew e yani Pratik edin. pratik edin her west wene pratik ev çi rengî be. Çi qas karin piştgirî bikin. Piştgirî gorde ev dinêrin hinek dewletan jî ev cewaz e. Hinek dewlet yani astengê jî carna derdixînin. û em jî halê xwe de em ew bin yani em jî her westê xwe de em biryar bin û ji bo ku em karin bin tiştekî me ser ittifaqî kirî em pêk bînin. û ez vê dixwazim bêjim yani garantiya pêkanînê êva rêkeftinê ku em behsê dikin ew e ku rêxistina gelê me ye. Helbesta gelê me yekîtiya gelê me ye. Ku eger ev yekîtiya ku heta nehatî çêkirin diva maha dawê da li derdorê ku şerê ku Rojava hatî kirin, xeterê ku ser Rojava çêbû lamber vê helbestê gelê me bi derketî. Ev yekîtiya yani tiştekî zehf bû yani birûmet bû. Dawamkirina vê yekîtî em vê ku eger bigin astekî daha birintir
البته نه به گارانتوری هری مزنش بکنم کنه بن روجوا دا بگن آرمانجا گوتو پرسری داوی ما پرسر پیچون بحثا ما بحثی گل کر ل اروپا جی دیاسپورا دا براستی هجمارکی گلک زده کلمه روجاوا هنن بوان شالکی زی پشکرتیه خو روجاوا را نشانن جپو وان تایبتی مظلوم عبدی بانگا کی وی هه کردمه ل اروپا نادا سپاس بود باس با پرسر پرسکر بیشتر خاص سر به باختم ده براستی یعنی ما بخواه یعنی مورالی که مثلا هلوستی گلی من نه تنها دیاسپورا یعنی حتی پارچه کردستان یعنی دیاسپورا بتیبه ماجی کرد جاره یکی وسا یک تک تیچکرن بی رخستن بی پارتی یعنی من گل کشکی نزدیکونه خود به یک اوجی پارسنا روجاوایه و راستی ما فهم کرد روجاوا چه قص یعنی گرانه لجم تبایی کرده و مورالی که مثلا دامه هلوستی گل اول است خوی خورد ایگو گل دای خوی کردن اول بندری خوی مزن هبود سر بریارن سیاسی کو هات نگرتن لسر هیزن سیاسی کو ان هلوستی هیزن سیاسی کو بدو سیاسی را على قدر هاتن کردن گل کسای مرا گوتی ما باور نکر یعنی وقص بشکریش بو وهبه الحمید داره و هنا كذا مثلا دوستان ناس تكم سناتورن داخلي جدا رسمي كرن قلت يعني ام فاجئين يعني ام نبنديبون أبا أوك شيكر يعني بادورك شيكر حركي كو هلوس تيجي لوسا خورت بو دوام كر بإصرار دوام كر نبو كوش بو روجا كي تروجان سيروجان بسكن يعني بريار بنو سكتكات ورتي أبا أنجام ويجي يعني بخارا يعني درخستن ورتي برش تيجي برومات بو وأبا جي صلابية جي يعني سباسية لبالي يعني أم جرك يعني بهفرة كاربكن أم سر عرضه هم كاري سياسي كاري لشكري أم جرك يعني أم أري خد هلوسا خد دام كن وقال لي ما يجي جرك بهلوسا خد دام بكي حتى بيبا أم بجن سركفتني. بله گله گله سپاس کن برز مظلوم عبدی و وقت وقتان جواب برنامه. تمام. تمام.